Legnemo na pod, ramena što dalje od ušiju, laktovi su u liniji sa ramenima, nadlanice i podlaktice čine prav ugao. Stomak je zategnut, kao da ne želimo da dodirnemo pod. Glava je u liniji sa kičmom, pogled usmeren na pod kao da čitamo knjigu. Kroz udah se podižemo pršljen po pršljen i sa podlakticama pritiskamo pod da bi dodatno angažovali mišiće gornjeg dela leđa. Kasnije ćemo uključiti i nogu. Podižemo gornji deo tela, podižemo nogu, noga se usmerava ka suprotnom zidu, tako da aktiviramo u stvari ceo zadnji deo tela. Sada podizanjem noge uključujemo rad nožnih mišića, gluteusa i donjeg dela leđa. I sedemo na pete i istegnemo se polako, pršljen po pršljen.